Bagodi ka bontsi ba retelelwa ke go dirisa mafaratlhatlha inthanete go ka ikwadisetsa moento ka ntateng ya network e bokoa kwa dikgaolong tsa bona le go sa nne le didiriswa tse di maleba. Fela letsholo la lefapha le netefatsa fa bagodi bao ba sa kgoneng go ikwadisa ba thusiwa. Re province e na le rural areas tse ngata jaanong re tshwanetse gore re ye ko baaging mo ba dulang a ke re ka dinako tsa ditlhopho ra tseba go ya ko bona so le ka nako ya vaccination go tshwanetse gore re ye ko bona directly. Bagodi ba amogetse thuso eno ka tsoopedi. Ke a itumela gompieno ga ke bona lefapha le tsile ka moento. Ke dira ka batho ke traditional healer ga ke re yaanong e tle re batho ga batho ba bitlelele gore ke motho o ke itshireleditse. Ga ke le fano fa ke le mo laeneng e ke tle go kry-a moento o tleng gore sireletsa mo bolwetseng. Ke itumela thata go utlwa fa ke bua le lefapha ke bua le batho ba tswang ko pusong ba tla go re thusa. Matsholo a go tsena ntlo le ntlo kgotsa go ya kwa metseng e rileng go okeditse palo ya bagodi bao ba ikwadiseditseng go enta le bao ba boneng moento. Re startile ko Makwasi Hills la kry-a batho ra ya ko Khayakhulu le Mona number has increased more than that one but provincial number ke gore ha ke bua le bona gona yaanong province e na le 62,000 ya batho beo ba kry-ile moento. Lefapha la re letsholo leno le tlile go ya kwa metseng e farologaneng beke le beke. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Dinokana gaufi le Zeerust.